आसमान की ऊंचाई पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है. Okay, Kardom Karbing Long and welcome to my YouTube channel GENU Vlogs. Lapen ke jo nili tum peneng KYF made 50 KYF ke chop Golden Jubilee nili tum kado I think thang lablo and full traditional dress pen Roman talo Kardom Karbing Long and jo lapu suman phalang sumanta pura phale basu and nili tum non bird up sertalin asengkan ke chok lo lasi nilitung ke bar po dono to suman ready wah jo suman celon pigandi pura chalia lagi se suman KYF let's go tara langsung okay dono tum non ke yo nilitung ke le thupo yo suman baigol finally ami yo मैं एक पन बम लो इनके हाला पु एक हैंगटॉम दुंदा दो लापेन के आके है हाला सिंगर मेरों की रों पार्टा दो लो सीपीनी को पीप सीना पकलांग पने नीले तो हदा पाले दलांग दे दोनों तो आजाद सिता जो के चेंगसी के दाख पेन लो कोई एक हैंगटॉम पेन लो आके है Kardom KYF Kardom kado ko benta ऐसी Kardom तो नॉन के पंचेंग थुको दाखना से पंचेंग अपरांग लो तुम बेंसी arlu bensi pangceng iglo Stalin Auditorium, which is to be screened at this particular auditorium. kado ita chini lo Once again, we would like to let you know that a Karbi film, Mirbin, which is directed by Mridul Gupta. kamu pelote ya peneng dah di KYF peneng pasti kan jo dah foto shoot lapu tumhan pelote penang channel dong mate subscriber dong di ऐसे non kapre ati bajan bolti ke ni dan som no yo non bangke traditional la heman la itu la puju ko han suman san na pajui la le hoti ben se bang and go lang dam no pati apina is sale boria asin lang mesen dia apina ta Sogale nam lo pole rong bong bang rong bong atu bang yo rong bong atu pula Good news to all the movie lovers of Karalang. palang ngejar lili tu ba bibi kam na lalu kan ang dun di nak kok kone thumbnail kai taki use ki Peneng 50 lah si hit thor yo. oh la farmasi kilang mang ang lo Today on the 14th of January 2024, ni John menta par the home side presents to you Ireland Film Festival, reels jeng which is scheduled from 14th of January to 16th of January 2024 on the occasion of Karbi Youth Festival of our Karbi film Mirbin, which is directed by Mridul Gupta. Our Karbi film Mirbin, which is directed by Mridul Gupta, a renowned director all over the Northeast India. Known director all over the Northeast India.
The stringent Tôi đóng tranh mắt tông bạc cả is scheduled from 14th January 2024, that is for 3 days on the occasion of Karbi Festival 2024, which is presented by Hong Jai. So to all the viewers, thank you. কেনেকা সমান এইটো জায়গা মজা লাগিছে না বহুত ডাঙৰ না বহুত ডাঙৰ চোক এসে থক মিট পেট কোনা না PENENG support chingkang peme bunjine kang hon rong aje nang le ne do don te solang do anakiyong ki inut beche lo don theke duna kang hon ante mena rong aje mena PENENG do chingkang na lang che pinang de nichi sikchi dang po dunang rong aje che pati ma jong alam ki sik PENENG nang chingkang le poni jutang jubat anche pate lang du nang li tarong aje PENENG support chingkang peme bunjine kang hon rong aje nang le ne do don te solang do anakiyong ki inut beche lo don theke Tôi là sở công sư ok aku ini anak PS lock tadi kok anak PS lock so ini kan masih kali nang bundek mana nang bundek mana nang bundek pun salah boleh pipas pun tak mau lo Salam nang bundek boleh lah tuh kan jauh loh itu nó nói ăn makan tuh là keng film à keng asal tebar cep